iwasana bitawamishe kumutuma wasi wa health Meru County kambira ndo Meru murimu ya kansa yo itempaka dene Meru ito kuendelea corona yu na kuina njere nyingi muno iratu kuendelea corona shu according to utongere wa gavana wetu His Excellency Karitu Murungi Bombere Cancer Center ile anjiriwe ni gavana niko ndana mbere kutangui ikiundumia atubeto itwanyite mubango nyayo mass screening kuntu mwanya na recently gavana wetu na kubwebia Cancer Research Center sentera ikabwidi uchunguzi nikenda tumenya niontu kansa ingi tendene Meru nimbi itukwenda kumenya kithiru maria bya kuria kana iruji kana ibya kuria kana imuthetu kana katocha tui prone to cancer. So mbere cancer center ya ngwe ngavana Karitu Murungi na invite ikundi kia KEMRI be ya Meru babwidi uchunguzi na tariki 29 mwezi huu next week tukenda twine ikundi wa Meru barete the first preliminary findings yanto itumkeka tumite cancer ilo ingete ene ya Meru County. So igitara kinya kwa those results atutana tabeto nikenda tukamenya njira mwanya ya kwa na cancer na kila kwa Meru ibachumie tuye to our various facilities tuthimwe murimo wa cancer no tuthina tunira nene ni antu kuya kuthimwe murimo yu bachelori na gavana wetu atakwenda muntu kinyomwe wa Meru ya gukwa no ntwa murimo ya tuita cervical cancer kana murimo ya cancer nyumba ya mwana niyo kiatume aundu otethio mwaka tuewa 40 equipments cia kumba kutreat murimo yu na kuthima na kutreat kuikorwo bantu betu tuita to the nearest facility no to each and every sub county ikeba ina these equipments tuthimwe na tuenda kuna kathina karikuo ukaewa ndawa no treatwa immediately no ani muchi waku ori sasawa na muno kira antu arume iba kira muno kuthimwa prostate cancer no ntukwino wathingithacio nange antu arume batenda kuthingithwa na ntukuimbira antu arume itwarekana ine kithimi kiu kira twina kiu tukwerwa ri ni kithimi kia ndamu uri hospitali ukaitoka ntata kanini ka ndamu ndeke nkai ukethwa kida na prostate cancer kana otinio kwi kuwa jabo ba kila renge ibe tuthimwe nikenda tukomba kwa na murimo yu wa cancer ene Meru. The other issue kwenda kuwa still murimo wa COVID-19 still yuko ni kura ndoreto bakarelaxi utathira na kira ndoreto bara ba ero the first dose kana vaccine ya AstraZeneca itwayo ndawa ingi mbere twayo ngiri muwanja na manatano na ndawa ciothe ni distributed to the various sub counties uti sub county tina ndawa yu na ikuria ndoreto baba muntu shidano ya mbere the first dose back to the various sub counties nikenda bakaewa the first the second dose nikenda tumba kumbusti miri yetu irwa na murimo yu ya COVID-19 ito kuibora thina icingite muno ndene ya western nonto wa western side ya Nyanza Kisumu nonto wa the new strain kana variety very jero ya murimo yu ta corona na inkuria tubeto tuimenyere to strain yu kiapo ya Meru murimo ya Kisumu ituimenyere kabisa tukiafikira shida ciothe tugwete department ya health kuthamba njara ngoje na sabuni wekera mask keep social distance na muno toeta kuntu kwira ntoba ingi muno tuitakwira kwa lazima na toeta kuo tuikira mask na tokje mushi tukathamba njara wako wangite nikere tokenda tuisi kurukira kimurimo yo na kenda kwira tuba youth baimenyere muno nto youth ntukwira kwa super spreaders baita town bakara wekera mask bakara kuthamba njara wako watu murimo yo ba watu ni juma kedo ho bari asymptomatic lakini baita muchie baikira deneu aciari bo majuru bo na miri yote na inya kwa murimo yo bakashwa na bainge bakombanya kututiga kuingu goromba youth please ito menyera aciari betu
tumenyere bayuyu betu njira ya kubamenyera ni kwandikira Sheila to Department of Health. Thank you.